and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Ni sambul vinaka. Se kwengo na Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbungi ndindai. Na uone ndaki malumulumu kabatoka na TD05F na maki menabuki mendona thaba kana lai toka na kena kukua na ibagatanga ni ndendua se category 1 na singani mataka katosu malu toko mai kina nonda vanua. E bagareta ko terre a telefona direkta bagatawa na tambani ndaki mai nandi ni na rauni buki mendona thaba na ngauna esa tosu mga malu tiko mai kina me bagana mata mai kibitilebu. Ena ngaunongo ese ndei toka na kena soli ni bagaro ni mbula ni thangi taumbi ni udha kena lutu ni kurukuru banua lebu veyanu anu lalai wale kata tabeuni kena venu anu ena yatulau. Era salolo staka toka ena ngaunongo na leo ni bubale na ipeni ngolea ena koro na wamangi mena ronga na nona mai takali ena madhao sauti kabuma ena mate kandeo mai ena minimanu sena leptospirosis. Wakandita na tambani tukutuku na FBC News ni ongolea ese karua ni leo ni bunua eviti me mailenga ena buku ni leptospirosis ena mbakiongo. Wakandita ka endo na leo ni bubale ratumeli windere ere ni a mai lenga ongolea ena intensive care unit mai lau toka ni oti na nona dhurumimbi toka ebal nimbula me raute ni ndo na madhawa. Eka ratumeli ni dhakadhati ko ngolea na tambani Taiwan Technical Mission mai singa toka kanda ungarapa talangana iteitei ena nortu tikiningele. Bebe kana numi baka kina na minista ni mbula kebe kimuni na leoni bunua ena mbimbi ni kena ngarauni na mbula baka mbimbi ena kena ndonu magitoka na nraki suosua. Na vindingi ni amba kimiongo ena rawa ni toribaki ena lomo ni mbai ni kadhiwa ni chulai kini kadhiwa ni Januari runondolu ruo sanguluka tolu. Ina writ of election ena rawa ni na waritaki ena me na ikarua sanguluka ono ia keba ka embera sara ena rawa ni na wakanditaki ena ikarua sanguluka ono ni singa ni bulo Novemba ni amba kimiongo. Ena ntikebi talangane wili ni ndamindambe ena wakanditaki ena vindingi ni amba kimiongo. Ngoe salamurete ngana kena torubaki ni matai ni mbosi ni bol ni bola ke irna mata mai na be songo pa politiki erna tu ena be indingi kinangito esa mai toso na sot ni mobile uprising sevens kina madha mengo ngona be bandi taki mai buana i balislesi ni sota Robert Kaubesi ena ge boedori na sotongo ena barombuka ke ina baruai mengo ena uprising sports complex Pacific Harbor. Mai dhawe kere na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri eronan seman siseni na Radio Fiji1 kinambula FM. Ni voeding vinaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.